إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريغ درس كأول من فهم بعد كافواني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربا فاوا سورة باب باب الشفاعة. شفاعة الواحد نجيب باب باب من فهم أقول من واحد ذكي الله سبحانه وتعالى وهي بسور بابك مؤلف رحمه الله جنوا فأي سورة السبع بابس أي تيسن آية بيب أن الله وحي كرافون يقول الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله تعالى حضرتك شفاعة قبول كروينه انتكاي منتك එකලංග වනි බයන් කරවෆ මේගොතුන් අගොන් මෙන් ඊය වාහක දෙකී ශෆාඅතුග දේ බයක ශෆාඅත් බෙහෙකම කීතු කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශෆාඅත් නෆී කරවෆවක් ඒ ශිරුකෝගේ අහුල් වරින්නක් ශෆාඅත් නුවාකම් බයන් කරවෆෝනේ අදී වකි ශරූතකෙන් හමොජ්ජකම ගවානම ඒ තවහීද් අහුල් වරින්න ශෆාඅත් එකලංග වනි සාබිත් කරවෆ ඒකතු මිතාංග Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga bayan kurabba fawani ekalang fiwa ahim farataka shafaate milkuge nuwaka ekalang hadratuga mistakun ekalang fiwa alukon korwe pura farataka ki evveska milkuge ma faratake nunkam bayan kurafoni migotu algon fam wahde ki ibn qayyim rahimahullah bayan kurabba fa basul aymi de ayatuga Allah ta'ala bayan kurafa murada beegutu විදාන ෆවනේ මේ ආයතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයන් කරා ෆවනේ මීහක මන්ෆායි කොද්දවේනේ සබබ්ද එහුරිහා සබබ්තක මේ ආයතු ක නෆී කරවා ෆවුම් එකම දේහ කොද්දේ එකලාංගේ නුම් ෆරාතක එකලාංගේ ඉස්නා අක්ව මෙනුයි එබිස් ෆරාතක ශෆාඅත හබ්බුගේ නුවා එම්ෆර්ත බයන් කරා ෆවනේ කුලිදු الذين زعمتم من دون الله අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා منفع قرآن كما إكلام في تبامين تعلقون قرآن فراتك كذلك فان ودار واشه لا يملكون مثقال ذرة إتكتشن وتفراتك مثقال ذرة منبرس ملكوه جنوه في السماوات ولا في الأرض ورتكو جالس أدي بمجالس وما لهم فيهما من شرك أدي إدتانغا وإبس إتشك إجمانك ودوغا وإتشك مجالس bimugawa ichek mugaves evves ichek ifarata ekko bævari ume wa evves farata noe wama lahum minhum min dhahir adi en evves kamege kalangen ehiteri wodigannawa farata besnoe dem bayan qurafani wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adina lah ekalang hadratuka shafa'atuku manfa'in qur'ane ekalange ekama izna devvi mihegge shafa'atu menu e mitag ibn qayyim rahimahullah bayan kura phone Allah fiwa mistakun alukon kura faratak emi alukon kurani emi waage deni emi shafaat deni emi hunna manfaatake kurati kamun emi hun dekigen ehme manfaai hasil kodde kamu gawana ma eggotaki tima ede kamegga anekayaki ekamuge milkurikan ene mihekkamu ga ume qur'anuga එහෙන් ෆරාතක මිල්කුරිකම නොවාක වනි බයන් කරවෆ මිල්කුරික නොවාකම ගානම දෙවන දරජේ කි ඒච්චේගේ මිල්කියාතුක බෑවරිුමේ
qur'anuga allah taala evani nafi kurwa fudutaka bimugawa evve secchige milkiyatuga ekalaangiya ekkon em farate bævarwege nuwak emvimas bævarwege nuwakam gawa nama anekayage mesche nudeven timmana darajeki bæwariun nuwakam gawa nama timmana darajeki ඒතකෙති උෆෙද්දුම ගන්නවත් බෙලහෙට්ටුමක මෑන් අල්ලාහ එක්කුම් එහිතරිවා ෆරාත් එක්කමුග එහෙම් ෆරාත් එබුමෙ එහිතරිවා ෆරාත් එබස් නුවේ කුර්ආන අල්ලාහ බයන් කරා එහෙම දෙන්නෙක් ගොතකි අමිල් මිල්කුවරික නුවා නම නුවත එච්චෙක අල්ලාහ එක්ක බෑවරිව නුවා නම නුවත අල්ලාහ එක්කුම් එහිතරි එක්කමුග නුවා නම හතරවන ගොතකි අල්ලාහ සුබ්හානහු වතාලාගේ ෂෆාඅතුගේ ඉස්න ෆරාත්ක දෙයිෆා උමෙ Allah subhanahu wa ta'ala mushrikaka shiru kurave ebbes farataka shafaatuge isna nodevwana kemani bayan kurabaf ehem vima kainatuga mistakun ede ebbes haajetege milkurekam sem farataka nowe adi bæriumes nowe adi ekamuga Allah ehiteriwa farate bes nowe adi shiruku kure farataka Allah shafaatuge isna devwa bes nowe ehem mi mistakun mihege faratun kamen edeiruga kame edenje sabab ehuriha kame evani tartibun Allah taala nafi kurabaf milkurikam bævariyum ehiterikam amayako shafa'a shirku gahlurun nafi kurabba ehmi ibn qayyim rahimahullah ta'ala faane mi hataru kanta tartibun emme mati tartibun Allah taala nafi kuravumu shafa'atuga nistakum pura shirkuge amalutan ege mulun evani lufelaf eg mane ki efog evs mihe gihituga oyge nuwane Allah subhanahu wa ta'ala fiwa emihun e dua kora faratte emihun e alkom kora faratte ki emihun e maldan ede faratte ki evs kamen evs minware milku egemwa faratte kam dekige nuwa ei Allah subhanahu wa ta'ala e huriha kam evani nafi kurba shirku ahlurinna shafa'an nuwane kam ekalang wani bayan kurba emme milku erika nuwa kam gwanam bæwariyo nuwakam gwanama ehiiterikam ga ekalaange farate bæwar nuwakam gwanama adi shirku ga ahluwareka shafa'a Allah devwa fa nuwaka ekala bayan kora vi hinduga es shafa'a ngei efarate ka haqwegum aichenunkam evani bayan korba efoga muallif rahimahullah genna foni ibn taymiyah rahimahullah ga basfule mi murada behegot vidala fani qala abul abbas أبو العباس مين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنية قال أبو العباس بدالوي نفى الله عما سواه كلما يتعلق به المشركون الله سبحانه وتعالى كلام فيوا مشركون هي تريك من إيده مشركون إميهم جهيتوكا أنيكا فراتو منفع اللي بين كمان هي كورا هوريها كمان يواني نفي كورا بافه كوري ما ودني مانك فنفى أن يكون لغيره ملك هم الله فيما هم فراتك ملك وركم أتون نفي كرباف أو قسط منه نوتا هم فراتك أي نصيب إجمانك منبر أي بيت ملكهم بس وني نفي كرباف أو يكون عونا لله نوتا الله يكون إهيتريبهم بس وني نفي كرباف ولم يبقى إلا شفاعة باقي موتي شفاعة الله حضرتك أميه شفاعة حقون نوتا نوم فبين أنه لا تنفع إلا لمن أذن له الرب دين جهين آياتك بيان كرباني ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له شفاعتكم منفع القرآن الله إذن دب مية كنول إمبيما إفراتك إبس كما شفاعتك حق وجن نواك القرآن يعني بيان كرباف كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي معنى الله وهي كرب أسفلوا فدان ekalaange ruswa wadigemwa farataka nuni shafa'atukum manfa'in Qur'an mote farataka nuni shafa'in haqqwege nuwe فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن مشركون اميهم إله وتميهم علىكم قرآن فراتكم مدوري قطبا شفاعة تروان فراتك قطبا اميهم أمي بكري شفاعة إبني الله سبحانه وتعالى قيامة الداندن إذ نفي كرباف إكمل بس منفعك إبان منك القرآن أدي ما النبي صلى الله عليه وسلم إبني إكمل خبر أو من بيان كدباف كريم ساون إشارة كريم إبس فراتك سيدا شفاعة إدمك حق الله دباف إنه إكلام إذن فلاك منوي
ego tuma nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura foni ekale ekfanus sajida korabba arshi daruga sajida korabima Allah subhanahu wa ta'ala ekale ekfana ilham korabba angwa tasbiha sanaga ta'rife ekale ekfan vidalu ekale ekfanu mi tafatu riwayat to shafaat wa bayan korabba fa mashhur riwayat nga asaba digu riwayat qiyamah do shafaatu kanka hingana gotu ga wape e wagutu ga Allah subhanahu wa ta'ala ekale ekfan angwa debba tasbiha ta'rifa sanaga basta kon tasbih ekale ekfan vidalu mafauga denkan ekay gafana shafaatu ge izna deveni itanga modde vidala fawni ibn taymiyyah rahimahullah basur la yabda bi shafaati awwalan emme furtama shafaataka nune ekay fan fattawani kurim midenne marhala kadat kur mafawga thumma yuqalu lahu e tasbiha ta'rif fawga den ekale gafana buneve irfa ra'sak kale gafana istighfar fula sajidan wa qul yusma wasal tu'ta kale fan vidalo are kale fan basful me aduive ek mane ka Allah subhanahu wa taala ek fan shafaat ijabat ban wasal tu'ta ad kale fan suwal qurban ede kameti man ila fudwa de bawshi washfa tushaffa adi shafaat edi wada gannawase kale fan ke shafaat me qabul kurevene den ek fan shafaat edi wada ganna imma ei Allah subhanahu wa taala ke rasul sallallahu alaihi wasallam ekale fan ab sida Allah izna devumuge kuriga shafaatan edumuge hudda Allah devwa fenwe izna devuma fawga den ekay faanu shafaatan edi wada gatumun e shafaa'an Allah subhanahu wa ta'ala awun denne shafaa'at mihe ka haggoni furtama shartaki e shafaatan edi farata Allah izna devu adi shafaatan edi farataki Allah reward ganna farat ekkamu gaw adi ifarataki haggoga shafaatan edeve farataki man Allah reward ganwa mi ekkam gawu tauhid bahul wal ekkam gawu eno meheka shafaat haggo genno edi shafaatu gotuga ehem mehek faratu edum bes a musulakum ei haggo egen ba kamenno dem mita muallif bayan qurafan mawdu gen hadith vidali wa qala lahu abu hurairah radhiyallahu anhu ma nabiy sallallahu alaihi wasallam sual qurbi أبو هريرة الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك قيام الدو كذا فانو شفاعتك أم باجوركم بدميه كي كاف إجماني كذا فانو شفاعة حقواني قيام الدو كاغتو قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إخلاص تريكما كي ميه كهيتون إخلاص تريكما يقول لا إله إلا الله كيا في ميه إخلاص تريكما كي إجماني كي إجمانة تدكو كشركو قبول كو e maanatakun angade kantataka amal ko kebanteriwa meha ikhlas tari kamak Allah ke ekkawantaka mehekiwa meha e qiyamat do kiman telefon ke shafaat haqqwane farat fatilka ash-shafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idhni Allah wa la takunu liman ashraka billah wal bidal fawani fatilka ash-shafa'atu li ahli al-ikhlas ei ikhlas tari ahulwarin ikhlas ya ahulwarin shafaat mitaga ibn tayyiba rahimahullah basul mitaga genna fawani biiznillahi Allah gezna flaik wala takunu liman ashraka billah Allah shiruku miheka ikhlas e shafaat noe Allah shiruku egotuga maro goswami ek mane ke shiruku ekkon ena maro gos tauba anuwe maro goswami ek e shafaatu ge evves minbare evves nasibe hakku genwe efa bidalani wa haqiqatuhu أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود ميغ حقيقتك الله سبحانه وتعالى إكلانge إخلاص تري توحيد أهل ورنك مي شفاعة ධර්ම වඩි ගන්නවනේ ඒකලංග ෆල්ලවන්තරිකම ඒ ෂෆායි අර්ථකුණ දෙවුමක් ඒගොතුන් ඒකලංග රිහුවඩිගෙන් ෆාවා ෆරාතක ඒකලංග ඉස්නයා ඒකෝග ඒ ෆරාතෙන් එදේ එදුමෙක්ගේ මච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෂෆාඅත් තර වඩි ගන්නවනේ එමිහක එදේ ෆරාත රිහුවඩිගෙන් වාති එමිහක දුආගේ මච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එමිහක ෂෆාඅත් තරිකන් ෂෆාඅත් තර වඩි ගන්නවනේ ලියුක්රිමහු ඒ එමිහ කරාමත් දෙවු මට්ට වයනාල අල් මකාම අල් මහමූද් අදි මා මතරෙකම් වා මකාම
إفراتك جند ومتك. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. إن بما مؤلف رحمه الله تعالى فواني كيد القرآن ونفي كربا فشفاعتك إيجا شركوك عمل وشفاعت شركوك شفاعة الله في وهم فراتكم إذا شفاعة القرآن وني نفي كربا أي منفعة القرآن إيش نومكم وني بيان كربا. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع أهم بيجي إكلام وني تفاوت مقام توغا شفاعة درجة شفاعة هدّوكم بحالة بيان كربا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد. ما النبي صلى الله عليه وسلم بيان كربا فوني الشفاعة حقوق النواك إلا لأهل التوحيد توحيد أهل ورناي والإخلاص إخلاص أهل ورنا منوي. إيشاب ابن تيمية رحمه الله بس نما لبافون أي متانغا مشيخ نقول قرآن في الحساب أدي تربس موضوع ابن تيمية رحمه الله ذكر في الواقع. إن بما مي متانغا شفاعة بابك مؤلف رحمه الله بيان قرآن فوا مي حديث آية تغير حديث. أقول من العقيدة الطهاوية كيروغس شفاعة درجتك باتو وهكواني ذكر. متانغا سأقول لكم مستر كفاه كلنا كباتو شفاعة شفاعة واهك بيان كور ابن القيم رحمه الله بيان كور وافوني شفاعة حبيك بهيك اما فرتا بيان كور افن الاول الشفاعة الكبرى اما ماتير بيجنبا شفاعة اي قيام محشر ميدانوغا امها ميستكون حساب جمع كربا ميستكون كمبدوي اميهوගේ عذاب ليكو دبواتو رسول بيكو نبي بيكلون غاتا گوس آدیسمو آدم علیہ السلام گات دیوم آدم فان فونوانی نوح فان گات نوح فان فونوانی ابراہیم علیہ السلام گات ابراہیم فان گات داش ایک فان فونوانی موسی فان گات විදාලවන موسی فان وری داش موسی فان විදාලවන عیسی فان وری داش عیسی فان විදාලවන رسول صلی اللہ علیہ داش ایگت گوس میستکون کمبوڈویں رسول گات من رسول گات دعا دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اریہن اما ایک فان نکم وڈا کرنوانی الله تعالى حضرتك الشفاعة إذنه يدي وداعته يدو إكره فان بس فلو إيفين إكره فانونge شفاعة يدو إجابة دين الله سبحانه وتعالى إمها خلقتكم كريمتيغا إكله فانونge بس فلو إكني أدو أسوا أقوت نمّيون أي حمد لبيعم مقام أي دنيا آدم عليه السلام فرينغوس إم فهم دنيا أن إنسانا إمها ميستكم كريمتيغا එකදේක ෆානුගේ බස්ෆුළු නූනි අල්ලාහ් තාලා අඩු අස්සා වඩි නුගන්නවා නක මිස්තකන ඉලාන කරවෙද්වස් එයි අල් මකාම් අල් මහ්මූද් හම්දුල් බිගම් ව මකාමක් එදෝගේ එම්මා මිස්තන කේෆාන تعريف قرآن එකදේෆාන කේ මිස්තක එදෝගේ حادثة بهيغتون حديث قرافني أنا سيد ولد آدم يوم القيامة قيامة دو تمن كديك فاني آدم ودرنگ صاحبك إمها ميستك مچه كفاني دوغا وفله هم أي شفاعتك إمه ماتيوري درجك إمها خلقتكم إمها رسول بيكلم كمبودوا دوغا الله سبحانه وتعالى هميكني خاصكم إهن إبس فراتك باوري ومنتي كديك فانا دبا خصوصيتك دوغا الشفاعة قيامة دوغا فالو يندا أي أرغم من بنجيك دعاء وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إبا إله وعده ودقم فاوا حمد لبقم با مقام كيفانا دبلان ديوي كيا فأرغم من مكونا دعاء كي إي محشرك مادان وكيفانا الله سبحانه وتعالى دبا خاص درجة إكموك إهن إبس فراتك باوري كنو إهن رسول نبي إكموك بيس دوانا بيكي شفاعتك ابن القيم رحمه الله فوني شفاعته لأهل الجنة في دخولها سورغه أهل ورين سورغه وانما إكدفان إدي ودا كنوا شفاعة إكدفان شفاعة سورغه أهل ورين سورغه وانما إذن الله سبحانه وتعالى دبا مي شفاعة حديث كي ورد ديغو حديث كا بيان كريفاوا وهبتك الثالث تمني شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها تمني ما النبي صلى الله عليه وسلم كليفان أمة الله شفاعة كترين كليفان أمة كترين
faafa kuffawa fa mihum faafa ga sobun naraka wanuma lazim koreifame ek mane ki emihum kuffawa amalutaka balar emihum narake wannan jehme emihum noba amalutaka ginaw so narake wannan jehmihum en names ek ifan ga shafaatun emihum narakan salam kur ek ifan ga shafaatun emihum narakan salam kur en names emihum wanjeni tauhid ga holorin faafa kuffa tibbas Allah ekkawantakama iman tauhid wa ikhlas tari mihun kam ga wanjeni shirku ga amalek ko igotu ga marufa baykam ga wejjame shafa'a haggenwa em ifada bayka Allah ek man nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah ge isna fulaiku ga shafa'en ek ifan isna devvum ek ifan shafa'ata edi wada ga tima emihun naraka nuwade emihun salam kurwege dane ek ifan shafa'a ei qiyamat doga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka shafa'atan edi takurarukum man nabiy sallallahu alaihi wasallam dannawa tak kumme haratega seka efano kumme farukus dannawani ummati ummati timan kadegwana ummati den Allah subhanahu wa ta'ala ummatuge terein ekalang shafa'atuga bayaku himenu vima anikkawa sekarefan sajida kurababa tedu wada anikkawa dannawani ummati ummati timan kefano ummati den iman kamuga amaluge evvar darajaga bayaku anikkawa naraka nervuma Allah Taala isna devima anekka sajida kurava anekka sida wada dannawani timan kefana ummat ema ummatan ekefana oga terikan iduga fenigen daane man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafani huriha komme rasulaka bas deve ijaba kurbe duai e rasul bekalun ge qawmuga dimawi kantattaka goligen komme befulak bas edu awani kurabba ekamako man nabiy sallallahu alaihi wasallam vidalu timan kalege faana ge dua qiyam mahshar ko मैदान होती मन कयफान उम्मत एम्मे कंत बडो अदो एक उम्मत शफाअत तिरु मट्टका ए दुआ एक एफान वनी बाबा दुनिया का नुपुर बा दुआ ए उम्मत एक एफान शफाअत तिरु वडा गत मट्टका ए दुआ वनी एक एफान फरवाफा एक एफान के कौम के फरातुन दिमावी एम्मे हा उंदगु दति हालत तो गावस एक एफान ए दुआ के बेन में नुपुर ई एवरे कंबडो ए नुरक्का तिरका उम्मत अन्न दुआ हेग्गा अल्लाह ताला हजरतुन ए शफाअत एदु मट्टका ek refan wani e dua bawaf em ege manfa qur'an tawhid ga hulurin nan qiyamah do hatar wani shafa'atu fil usati min ahli at-tauhid alladhina yadkhuluna an-nar bi dhunubihim tawhid ga hulurin ge tereng emihun ga faafa ga sababun narake wadefawa mihun narake nerufum ge kefan ve wada gannawa shafa'a kurin agumen dennevi naraka wannan jeifa timiyun ennames ek refan shafa'atu naraka nuwade salave ane beki faafa ga sobun narake wadefa anekkawa se kefan ge shafa'atu ga sobun naraka nipumnane baigwa mi hataru bawate gwa ka adi fassana bawate ki shafa'atu liqawm min ahli aljannati fi ziyad sawabihim wa raf'ati darajatihim wa hadhihi mimma la yunaza'u fiha ahadun mi fassana swargantavarin ge terein bay mihunge daraja swargege mihunge daraja ufallo mattaka ek efan wada gannawa shafa'a e shafa'at ko sobun swargege e mihunge daraja Allah subhanahu wa ta'ala ufallo wadfa mi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam khas safawa shafa'atuge habawate mitanga fas bawate mita bayan kurede hawan bawate ki shafa'atu fi ba'd ahli al-kuffar mi khas halate kafirunge terein bay mihunai khasukun Abu Talib नरकाग अजाब लुको देवुमा एक इफान खास कुरैफा शफाअत है एक इफान के बोडबे फुल अबू तालिब के अजाब नरकाग लुको दुम एक इफान एदि वडा गन्नवाने ए दुआ होगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अबू तालिब के अजाब नरकाग लुको देवाने मी एक इफान खास शफाअत हमें के काफर के लिबे शफाअत की ए इन मसीह नरके को नुने रेवेन මේ නරකයාගේ එම්මේ කුඩ අසාබ් කමක බයන් කරයිෆාවනේ එයි අලිෆානුගේ ෆෑවානක් එරුවෙනකම ඒගේ අසාබ්ගේ සෝබුන් සිකුණ්ඩි කෙකි අරාණකම අදිස්ක බයන් කරයිෆාන එයි එම්මේ කුඩ අසාබ් එයි වෙසේ කයිෆාන්ගේ ශෆාඅතු අබූ තාලිබ නරකයාගේ අසාබ් ලුයි කරවෙකින් දාන එයි ખાસකම් එක එෆාන ખાસ කරයිෆාව අදි කාෆරුන්ගේ තෙරින් හැමේකෙනි මිහෙක ලුයි කරවේ දෙන් शफाअत की हमें के मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास शफाअत नो माने कि मिदने हालत के कैफान उम्मत कैफान देते रे ओए खास शफाअत एकम को मुमिनु के तेरे मीहु न शफाअत तिरवान मीहु के हेयो अमलो मीहु न शफाअत तिरवान
ha mehemme ehen rasul ebekalun ummettaka kankamuge sebekalun shafa'a bas qiyamat do Allah subhanahu wa ta'ala qabul qurban e names e shafa'a medennevi Allah ge izna ekkon izna libunima izna ge macca ede shafa'at qiyamat do ga Allah subhanahu wa ta'ala qabul qurban ema e shafa'atu ga ahul warin kamunga algonme umattaka algonmen kashor kuren jehene tawhiduge ahul warin kamunga algonmen bun ikhlas teri kamay ko Allah ekkawantakam qabul ko shirkuge emmeha amalutakum duru rakkat rifa ba ekkamunga algonmen wanje ifga muallif rahimahullah bayan kura wafoni fihi masail mi babuga bayan kurefa faadat aw mekki ayatay hadithun libe فائدة تقوى بيان قرآن الأولى فرتم فائدة تفسير الآيات ميتانغ أرغمن ميكيوي دي آياتو تفسير أرغمن إنجه جيك معنى مراد أرغمن مي باوغ بيان قرآن صفة الشفاعة المنفية نفي كربه شفاعة الصفة معنى كي الله سبحانه وتعالى شفاعة نوي بيان كو فإنغروغ أي شفاعة نواني كون سي حالتك كون صفيق شفاعة تربيما أي شركو قبلورن وشفاعة يميون نبي شفاعة أي كلام نفي كرب فج الثالثة تمني صفة الشفاعة المثبتة إثبات كريفا وشفاعة كصفة إجمالا كشفاعة حقوا حالتك أي صفة على منك مبابك بيان كربه هنگچ أي توحيدك أهلورين إخلاص تريكم أهلورين الرابعة هتروني ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود إم بدو شفاعة جواها كبيان كورينج مبابك أي حمد لبيجم مقام إجمالا كي قيام الدهوك إم ميستكونج كريمتيجا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبي خاص مقام جواها كمي بابك بيان كورينج الخامس فسرني صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة نونكم فرتمانا إكيفان إدودا غنوني شفاعة نونكم فرتماني الله حضرتك بل أدكيت يسجد أدكيت فرتما سجدة كرباني فإذا أذن له شفاعة سجدة فوق إكيفان شفاعة إذن دوني ودنه إكيفان شفاعة إدودا غنوني سيدا بسميك إذن اللي بيجي نوي وكميه كابوا شفاعة تريوا إيكم ميه كم قابس أي ملائكة كم قابس رسول كم قابس بسميه كم سيدا أس الله حضرتك مين ميه كماتي مين كم قدر كيا شفاعة إدوم إذن الله تعالى دو دبا في نوي إبس فراتك إيه كلام حضرتك واه كدكم إذن دوني ما شفاعة إذن دوني ما دين شفاعة إدوغا أربعة السادسة هوني من أسعد الناس بها එක එෆානුගේ ශෆාඅයෙන් හග්ගකම් බොඩ ෆරාදකි කොබක් ඒ ශිරක නුකරා තෞහීද් ගහුලුවරි එක්මානගේ ශිරකුගේ අමලගේ මතීක මරවෙන දාමියා ඒ ෆහරක්ගා මිහ කුරදාන ශිරකුගේ අමල කොෆෙන ගහයත් මේක නුක්තා කිමිහා නිමිකෙන් දාගොයි ඒ එමිහාගේ අගීගත කුරින් ශිරකුගේ අමල කොෆවටසෙන මරවෙගෙන් දා ඉරුගා ඒනේකි शिरकु का अमर तकुन तौबावे तौहीद गहलुर एकम का वेज्जिया एई एक एफान का शफाअत कुमस दर्जे कुन एमी हगवा एमी हे घोरी अमल तकुन एमी एक पर मिंबर कुन मी एक एफान का शफाअत का मी मिंबर तेरे कुमस मिंबर एमी हे का हगवा एमी एक हगवा दर्जे एकम शर्त की तौहीद गहलुर एकम गाओ शिरकु गहलुर एकम गा नो तिबे फाडो साने क़ियामत दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास कुरैफा फिन आरे ඉෆින් ආරුග කාරිම් ෆෙම් බොයිම මිස්තකුන් අන්නාලේක එෆානු උම්මතු ගහලුරි එහෙන්නමස් ඉෆින් ආරු කාරිම් බයකු ෆස්සාලෙවෙ මම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මගේ මන්සර් ෆෙනි වඩාගතුම එක එෆානු විදාලවානේ කීවෙගෙන් තෝති මං කේෆානු උම්මතු ගහලුරි නෙමෙන් ෆස්සාල එහිඳුග එක එෆානු ජවාබ රුවනි කදේක ෆානු ඉන්නක ලා තදරි මාදා අහදසු බඅදක් කදේක ෆාන එඟි වඩා නුගන්නවේ කදේක ෆාන ෆහක එමිහුන් කන්තක් කුරයි කොම්කම එක්ක කොම්කම ආ කන්තත් එකේ කොම් ගොතකක් කම බදලු කුයි එම උම්මතුගේ අහලුවරින් ගොතුක බේර්වරුන් තිබ්බස් එක එෆානුගේ උම්මත ખાસ කුරයිෆාවා කරාමත්තකුන් බයම් මේ මහරූම් කුරේ ඒ උම්මත නිස්බවියස් එක එෆානුගේ උම්මතුගේ උසූල් තක එක එෆානුගේ සුන්නත ඛිලාෆ එහෙනි මන්නච් තක උසූල් තක එහෙනි ෆිරුගා තක අකීදා තක ගොස්සිකම් ගවානම
ek mane ki duga e fengarum fembong akam gawenemes e niumatun emihu mahrum korwen السابعة حبلي أنها لا تكون لمن أشرك بالله الله شروع كل إبس ميهك إيش شفاعة حقوق النواك الثامنة بيان حقيقتها شفاعتك حقيقتك كباك متانك بيان مهمج حقيقتك مرادك الله سبحانه وتعالى علىك هيوكن فضل وانتركن ادودين එකලාංග රුස්සා වඩගෙන් වා අලග්ගේ දුආ එකලාංග ඉස්නේ අයකුග එදුනීම එදුආග මච්චන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංග අතුන් තරෙන් බයි කොන රකන් නරුමනි බයිගේ දරජ උෆුල්ලවනි මතුරි කුරබනි ෂෆාඅතුක හගීගත් අලගොන් මෙන් මිහාර දුනියක බයි මේහුන් එමිහුන්ගේ බුදා එමිහුන් අලකොම් කරා වලීවරින්නා ගබුරුතක ගස්ගා ගෙස්සා මේ තෆාතු දීන් තෝමෙන් අමිල්ලන් හදාගෙන ඉලාහුකමක බලන් උල එච්චසා මිත්තකිච්චකි ෂෆාඅන් හග්වා فرأتك النوم حقيقتك أي مثال الله سبحانه وتعالى آياتك بيان كربا فوا حقيقتك ميا سام فريق مباب واللي فرحمه الله واني نما والبا فارغون من إراد كربيا دين أن درسك شفاعتك بيان فوا ديكو حديث إكترين حديث أو إراد كربيا مشارع كدين مي فارق جاوي سارغون من مش شرحها بمرادك ඒ බරබොඩ මේ මෞදුතයක වරබොඩ ඉල්මරින් තෆ්සීල් කුරවාෆා අදි බයින් حالتෝග බයි මීහුන්න ඒක නුබෑ මෆහූම් විස්නේ තිමම්මෙන් කොම්මෙන් හේව අමල කුර නුජේකම කබූල් කුරවේ එහෙම් වා حالتෝග ඉල්මරින් එවාන් කවාන් කෝරි ෆාට් ඔෆ් ඒ මේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කීවා එහෙසම් ෆරිග හුරිහාකම නිමේකම විස්නන්ජයක මානේ කි එෆද මීහක ඒ خبرකම මම්ෆායි නොකරා අමලු නොකොක් එමිහුන් එතිබි ගොතක බරෝසාවෙගෙන් තිබෙගෙන් අහරම සලාමක් ගානකම විස්නාෆියා ඒ සම්පරිකින් එමිහුන් රංගල විස්නම නෝ හදිස් තකම් විස්තින් එදනික් නෙමෙ මේ අගොන් මෙන් මේ ෂෆාඅතු වහ දකර වරබොඩ විස්නාරං චේ නුක්තා තිමන්න මෙන් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියා ගන්න මෙතිබි එහෙම තිමන්න මෙන් නම් ඒකේ පාණු ෂෆාඅතු ස්වර්ග වද වේනේ උනි තිමන්න මෙන් නරකයන් සලාමක් කුර්බානේ ඒ නෝ අගොන් මෙන් විස්නමක බාන්ජේ අගොන් මෙන් විස්නමක බාන්ජේනි අගොන් මෙන් තෞහීද් ඉඛලාස් තරි කමාකු එම් ෆුරිහම මති දරජා හම වාසිල් වේතෝ මසේ කුරුම් ෆාගතකුන් කිවාවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රහෝඩික නුවාකන් මගුතකුන් කිවාවේ කලාගේ තක්වාවරේ කියමන්තේ වගුණ හයා බේතුවේ එයි නුබෑ ගොතෙක්ගා හේද කරමන්දා මීහා අල්ලාහ්ගේ රහමත බරෝසා වගෙන් එගොත ඔලෙමන්දා මීහා මරුවගෙන් දානේ කීනෙක්කම අවුණක නේ මීහා මරුවගෙන් දාරු හගීගෙ එයි මීහා හගීගෙ නුබෑකම් ඔලේ මිහෙක්කම ගවානම නුබෑකම් ඔලිෆා එනගෙන නිමුන් හේවානකමෙන් ඉන්තිසාර කොගෙනවා ඒ මරුවගෙන් දාවගුත කි නොරක්කා වක්ත ෆිතුනාගලොත් මීහා ඉම්තිහාන කරේ වගුත මීහා වේනා කෙකොළුන් ගන්නවගුත ෂයිතානා වගුත ගාවස් මීහා කුර්මච්චන් හාදුර හුෂේල් එන දීරුම් බේර කුර්මට එම අලගොන් මගේ ඊමාන්කමක හේවමල්ත කොෆා නැතියම් එම්ම ෆහම් මරුවගෙන් දාවගුත කමීහා කුෆරුවගෙම සිගාද එහෙම කුර්ආනක අල්ලාහ් තාලා බයන් කරා වලව් අන්නහුම් ෆඅලු මා යුඅදුන බිහ් ලකාන ඛෛරන් ව අසද්ද තස්බීතා එමිහුන් අල්ලාහ් නසීහ මිවේ කන්ත තෙමින් කුර්ආනම සාබිත් කමුග එකන් ඉබෑමෙන් හේකම් බොඩුවේ එහෙම හේවමල කුරීම සාබිතුවා අල්ගොන් මෙන්නම් අල්ලාහ් එක්කවන්තකම් කබූල් කරමේ ශිරුක අල්ගොන් එංගේ කියා අල්ගොන් මෙන්ගේ ෆරුවා කොට කොෆියා මේසම් ෆරිගෙන් අල්ගොන් මෙන්නක තවහීද බස්නොන් එගෙනි අලගොන් මෙන්න ශිරුකම රක්කාතිර වෙන්නේ කිස්නු එම්4 නිමෙගෙන් දානේ කීනකම වෙස් නේගේ එමෙ මයිබ්සාලෙග්ග මිගොතන් අල්ලාහ් තාලා දෙවවා මතරි ෆද්ලවන්තරිකම නියමත්තවක වාහකයකී අලගොන් මෙන්ගේ කුරා මසෙක්කේ අලගොන් මෙන් හේකම කුරා හිව්වර බරිකොන් එකලාගේ ෆද්ලවන්තරිකම බරෝසාවුන් ඒ අලගොන් මෙන් අමරකම හදාගෙන නොන මිස් මේ හදීස් සහ මෆහූම් ගා විස්නි වඩාගෙන බේවුලුන් එබේවුලුන් අමරතක බලාෆි එබේවුලුන් කම්බොඩ වඩාගෙන ෆතිබි කියාමත් දෝගේ එබේවුලුන් දිමාව දානේ නොරක්කාතිරි කන්තත රසූල් බේකරම් කම්බොඩ වඩාගෙන පවණි හොම ෂෆාඅත් මෙහෙන් උට්ටාවස් මේ මල්ගොන් මෙන් එම්මෙ ෆහුවගත ජෙන්නස් මාසේ කරන් ජේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා රුස්සවම ෆුස්සවම ලිවිගෙන් දුනියේක නිකුමෙක දුනියයි නිකුමෙන් දා බයිකම මල්ගොන් වේතෝ හේ අමරත කිනගෙන කරන් ජේනේ මේ හිසාබ් මල්ගොන් මෙන්ගේ මිරේගේ ෆිලාවල නිම්මාලානි هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته